Ok ljudi, napokon sam ga našao. Ovdje. Trebalo mi je puno, znam. Šta je u njemu? Nice! I koliko dijamanta? 4 dijamanta. 4 dijamanta. Može. Ovo je super. Nice, sve uzimo. Iako ne znam šta će mi ovolika mreža. Ali, evo. Našli smo ga. Chest ću ostaviti. Ovako. Našli smo ga, napokon smo ga našli. Jer meni je ovo tako dugo trebalo. Ja sam vam izrezao dio kad sam završio epizodu. Ali ja sam morao sve ovo prokopati kako bi ga našao. Ali tu je. Ok, idem se sad vratiti kući. Evo nas, tu smo. Evo ga opet ovaj chest koji mi smeta za put pod 1000. put. Rima na prvom mjestu. Jer fakat negdje bi ga sa strane ovako sklonio, ali ne, baš mora tu staviti. A mene zanima šta bi mi napravio kad bi ja srušio ovo i premjestio tamo. To je na neki način bi saznao, a ne bi. Ok, ovako, ovo tu, ne znam u kojem ste vi me video gledali. Kako gradim ovo. Nisam vam ga pokazao, ja mislim. Ja mislim da ga vam nisam pokazao, jer zadnji video je bio prije 6 dana. Ali evo ga kako izgleda. Mislim da ga nisam pokazao. Ovo tu je kao neka, kako bi to rekao, u ovom tu, jer malo mi izgleda, prazno mi nekako izgleda kad je samo ovako zemlja. Pa sam dodao ovu tu građevinu. Da, kad sam mislila graditi neku građevinu, mislio sam ovdje negdje sagraditi nešto, pošto vidim da je tu jako velik prostor, a i tako je prazno. Tako je prazno i tako velik prostor, da je to nenormalno. Tako da, to je to. Ovako ljudi, sad ću craftat pickaxe od diamonda. Oh my god, napokon imamo taj diamond. Gdje mi je sad? Ja ću samo ga onda napraviti. Uzet ću diamond. I ovako ću. Ok. Imam sad jedan diamond, tako da ništa ne mogu napraviti. Gold neću ni koristiti jer znam da to puca jako brzo. Pukne jako brzo. I to mi jako smeta. Da, sve ću ovo premjestiti tamo. Idemo na spavanje jer vidim da pada noć. Moram sad čekat noć. Da. Ne znam kako u prošlom videu, u prošlom nisam uspio primijetiti ono, ali ja sam ovako gledao, evo ovako, i onda nisam mogao vidjeti zbog ovih XP-a i mog inventarija. Tako nešto je bilo. Ipak sam ga pokazao ovako, ali nisam ga pokazao skroz onako unutra da sam ušao. Tamo je naša farma, tamo je središte sela i tamo je kako se zove, tamo gdje držimo loot, stvari. Ok, ovo tu epizoda će biti nešto something wrong, jer, a ne zombi. Da, ne vidite me baš da idem u mine, jer baš to i ne snimam, nekako mi nije baš zabavno, nikad nisam to volio gledat.
Ako vi to volite, ja ću snimit. Da, proširila se farma od prvog puta. Prvi put je bilo samo ovo tu, ja mislim. Ovo tu ili ovo tu. I onda sam je proširio ovdje, pa sam krenuo širiti ovamo. Super, imamo i ovog kao gosta. Idemo mi gore, jer mislim da je previše prazno. Ok, dirt. Mislim da je previše prazno. Gore, znači jako je prazno, ničeg nema. I ovako, ima samo ovaj tu, kako se zove ovaj, crafting table, ali ostalo ništa drugo nema. Ok, mislim da je to problem, da nema ničeg. Tako da idem ja malo srediti ovo, pa se čujemo kasnije. Ovim tu vam se zahvaljujem na velikoj podršci. Prešli smo u 3 tjedna snimanja. Preko 20 subscribera. Od srca vam hvala na svemu, na podršci cijeloj. A mi se bacamo natrag u video. Ovako sam nešto zamislio. Da bude malo više, da bude malo više toga. Ovdje sam nastavio 2 furnace-a, 1 chest. Ovdje 2 crafting table-a i 1 chest. Ok, znači imamo 2 crafting table ovdje. 2 furnace-a i 2 chesta. Znači sve po 2. Gore jako ružno izgleda kad bi stavio nešto. Tako da ne bi baš ništa stavio. Kad bi stavio, morao bi ovdje negdje sa strane i to bi malo izgledalo ružno, iskreno. Meni barem. Pa ne znam. Za sad ću ostaviti ovako. Ako bude nešto, ako mi stigne neka ideja, premjestit ću. Ok? Ali za sad neka mi bude ovako. Da. Sad se vjerojatno pitate šta je ovo? To ni ja ne znam šta je, ne mogu ga otvoriti. Kao što mogu chest, furnace i crafting table. Ovdje tu ne možeš. Ovo tu ne znam za šta služi. Našao sam ga. Nemam pojma odakle mi. Ja sam ga našao u chestu. Možda mi je ovaj tu stavio novi igrač. Ne znam kako da ga zovem. Player. Odlučio sam. Ovdje tu ću stavljati poruke. Ok, poruke. Ovo tu mi je još ostalo prazno. Ja ne znam šta ću ja tu staviti. Ovo tu ću staviti jer nemam ni pojma ni šta je to. Ovo tu je srce od mora. Od oceana. Mora, kako hoćete. Ja nemam pojma gdje bi ja to stavio. Ja ću staviti ovo. Bez veze onako stavljam. A čekaj. Mobovi. Pa, da. Ovdje je hrana. Gdje je još? Evo ga. Imam ja puno ove mreže. Tako da možda budem napravio bow. Ili tako nešto. Budem radio nešto od tih strijela da mi ne stoji tu. Bones sam zaboravio staviti. Evo ga. Još jedan bone. Idem staviti ovdje hranu. Da vam previše naduglavačim, idem ja malo ove tu nepotrebne stvari staviti ovdje, pa se čujemo. 2000 years later. Ok, ljudi, spremio sam sve. Ostalo mi je još neki gluposti. Da, spremio sam sve. Kao što i rekoh. Ne stavlja too much. Nadam se da će mi ubrzo doći nova poruka. I da ćemo ići u avanture. Jer samo iskreno ne bih želio da mi radi još druge građevine.
jer fakat mi se ne da ih držati u mome selu. Naprimjer, ako mi uništi nešto, to je njegov rad. Možda će to tako zavijek i ostati. I don't know. Opet čekamo mrak. Jer kao što vidimo pada kiša. Silazi mrak. Da, ne možemo spavat. I mislim da bi to bilo to za ovu epizodu. Naravno, ništa nisam napravio. Samo sam nastavio ono. I to bi bilo od ove epizode. Nadam se da vas se svidjelo. Ako želite još Minecrafta, obacite 5 lajkova za novu epizodu. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pos!